Okere Ndiunga ekathithwa Meru ni rais munini wawe kana minista wa ukaria no mwanka gekawira nebwa kwagirithia ukaria na kuthiria wamba bwandithia na mpithukiro cia maitha ntere chegembe. Barikia kumaruka maitha na Georgia Keza kuthithia oburia jathithagia kwiyandithia kuraga na kinya kugura riarithi ntukone charua nyuma ya kuretwa kwa maabisa ba NPR ambaba na bonitaka bongerete kathari bakioneka gukomba thirikari. Ndene ya mieri itantatu mithiru amaramari baba ni boragite mabisa batantatu ba NPR arethi nkurukia batano na gwitana ndithia itigutarika. Mutugo jo jugeta na mbere mwankari no wina kioria kia wambabu thirikari kere miburu ni maitha jaka na ni atia vi nibyo byoria arethi ntere chegembe tigania na bore batwire miaka na miaka bakiromba ntuku imwe ontububo bugakinya muthia ntuku ya narwa twenda kumenya kuma kirigwe mutegeri wetu kwetherwa ni itagaria ririko okuthugania riomba kujukwa kuthiria wamba bwandithia mwankene jwa Meru na Isiolo ni itagaria ririko ribatere kujukwa kuthiria wamba bwandithia na mpithukiro cia maitha. Araniria natwe kukurukira namba yetu ya SMS 23578 kana kiri mitandao yetu ya ukinyaniria otwe maoni jaku iguru ria rwaria rwetu rwa ntuku ya narwa tururia atiri ni itagaria ririko ribatere kujukwa kuthiria wamba bwandithia na mpithukiro cia maitha. Amona ntutwira nkureterete ni hatukubaliani na kasi ya waziri wa ndani. Abunge ba Meru kutharikira thirikari onde mabisa bathatu ba NPR batigiboragine maitha. Akari egembe gukenera kanjo ya minista ba mutuma bakiuga ni athurite antu baria bakubatara. Akari ntere chamara kumeneria kugirwa kwa mubunge Susan Mwindu kere Ndiunga ya rais chuka bakiuga yuni siasa ikurukinika gita. Thirikari kwambiria kurebari moni ontuba gukinyaniria mutaratara jwa senior secondary. Beta wa Maureen Kinya mwana ndirotwa mathithio ni Maureen Kirimi katwambire na rugono rwa keba haria mabisa bathatu ba NPR ni batigi batete uturo bwao nyuma ya mpithukiro ya maitha ntere cia Gembe North. County Commander Steve Olo akiaria kagita ka Ndiunga ntere jirukirirwa narwa augite musako jwa gucokia bunduki iria irairwe ni maitha ijuitite na mbere akirikithia ndithia iria chiraiyetwe ni rikite kinya cio gucokwa. Gavana Mutumantu thinkia kumanya na ikarikarire ni aringite mirango ya munene wa borithi Douglas Kanja akiuga mpithukiro iji ni chingite na gutiombeka kaire maitha gweta na mbere kwewa kanya kunyamaria kariba Meru. Nicholas Chabare ni agutwambiria. Tumekuja hapa kufuatilia ile visanga ambayo ilifanyika jana. Nekareka aria ntuguja egoro na ara amba abandithia baraithukire ntura ya mea na gutuma antame na kuija andithia kathomba kinya gwethero ichiachokire bone na igutigira aboragite mabitha abathatu oba NPR na kinya kura na bunduki ichiao na kinya risasi ira mabitha babarari nacio ontobo kujiritwe ni county commander wa polisi to Steve Olo amba barai barombere kwithukira antu betu barai ng'ombe na nyuma antu bara betu kweria kutethia mathina yara turethe tukiona mathina ya antu ukua baraba NPR. Na wakati hiyo walichukua ng'ombe 87 na wakachukua mbuzi 23 na ngamia na kondoo 7. Specialized units pamoja na NPR wetu wa hii area walifuatana nawa na between hiyo wakati wakapatana na vita ikatokea. Kwa bahati mbaya wakapata NPR wetu watatu wakapoteza maisha yao na wakachukua bunduki 3 na risasi 180. Zile ng'ombe ambazo tulirudisha jana ambaye ni 87
tuliweza kurudishia wakulima wala it was identified fully by the owners na tukarudisha. So tayari turudisha jana. Tunaamini ya kwamba ukweli utapatikana na bunduki tutarudisha. Hiyo ndio ile haki tuko naye. Na zaidi yao tena tumeshasema tutaweka kitengo ya askari upande gani ndio tusaidiane zaidi ya hiyo. Okuri na oguna bwakari bonekanite bena muthuro umunene no ntu igitana akaba kuthina mbe na uta ana abao na ndethia ciao ikijagwa ontu ende bakuromba thirikari ni ruthe operation Burempui. Mantu yayethegete iri yetu kiumia gihi sana eoro yatwigirite wasi amani nkorone antu betu boroa batina tia antu baibombite kuya eneo etu kila wakati me antu ameagele bakisitete bakorwa antu betu bakuthira na bakioya bunduki na thirikari nio kireni thirikari nio ni etwere bunduki na lagu antu bara betu baigua bakoya bunduki ire se thirikari stiro na thirikari nio itekojukia atua ya bunduki ira yo na bunduki ira yo eteke yo tu uraringe stiro wetu Robert Mondo kwetu ni mutanosi wende muno uni no munuge uni na kinyugo ngi no njirani bako tu na batu ba ututura kworo wetura ri utere tusukulikana ni thirikari barasi ntukwera mantu akarikire na ntuka kuthika muntu utere ntuko ngi twetera nteto onto yu mumbunge ni babati okera baka eta kuromba operation nangabana ba eta kuromba operation yeke ya ukumera antu ya tonya rantu bau antu betu bakari ono antu batena tia na misingete tuyongo na thirikari neto yokire njukumu na thimo ciana betu barorero kareoro ni kuringwa na yeta na kithakene baketha bana wendi bobwea iba turaki thimo yu na ate gutweka mbaba turandra ba utuia bati wato no banenganirwa ni ate anene batije kinyane baba ko nene betu izire ba kumnyato ya neba izire no nduwa ba ketha batu watra mambo moto ibwe endene na wati no twango mbiriyete kana no nduwa ndoro yete kana bugizete ne ate to no nyamwe ikoriana akoro bani ke badia taki tona ndo baki janto batonekana lakini kwa tuka imero ko bantu braba wa ng'ombe ikanywe mwene batu kurona ng'ombe idano nisi adiata no nacio lakini re no kwato omuntu watoka kare ya no ko batoka ndene bono ndo batonekana retu kwa rimanto operation they implement now ne CS Murkomen the current CS Wambi wa interior no kethroa no ina jukumu yo tutethia ku implement utubu na ndaromba CS interior Kipchumba Murkomen antu betu bagendelea okuringi thine kuonekana na escalate na kunenea tukathira na twina thirikari niyo yatua na yo yature atethia antu betu ikiambira sin operation na kinya NPR baraba thiritu baikua bone compensation kuma Meagembe North Petan Class Chabari. Ne kumania na rugono rwa Nicholas Chabari ni ongu kuririkania rwarere turwa ntukuya narwa turi kuria ni itagari riri kuri batere kujukwa kuthiria wamba bwandithia na mpithukiro cia maitha ni itagari riri ku ribatere kujukwa kuthiria wamba bwandithia na mpithukiro cia maitha itana mbere na kwaraniria na bote kukurukira na namba ya SMS 23578 niyo namba yetu ya SMS amwe na kinya mitandao yetu ya ukinyaniria utwe maoni jaku mwanya kumania na mpithukiro yotuku bwegoro ntere chame karikariria ratigire athara ya gikuo abunge ba Meru ni bachumirite na muthuro jo munene na kuorota minister Ukaria Bwandene Kipchumba Murkomen abunge baba ni bataririte kunogwa ni michemanio ete na matunda bakiuga batenganiri ni uria thirikari ya Kenya Kwanza igutegera mantu jegie Amiru miarieje ezite ntuku inka inyuma ya Rais Ruto kuwatwa ugeni bwega buru kirindiunga yawe nteriji. Kama vile tumesema hao watu wamekufa, ng'ombe zimeenda. 1 compensation, 2 operation, ng'ombe sitolewa kule siko, kwa sababu hatuwezi kuimba kila wakati kuambia kitu kidogo kama security roads tunaomba mwaka nenda rudi, tukisema serikali ifanye. These are something that they can do, which is within their reach. These are part of low hanging fruit. Kwa hivyo maafa kila wakati. Kwa sababu gani?
Kila siku tunaambiwa na serikali kuna kitu inafanyika. Oh, we are doing something. What is this something? Let people of Kigembe, let people of Meru know what the government calls something. Kama ni vocabulary, tujue kuna vocabulary inaambiwa, tunaambiwa oh, kuna jambo tunafanya. Hatukubaliani na kasi ya waziri wa ndani, mambo ya ndani. Yeye ako kwa ofisi tangu achaguliwe. Hajawahi tembea Meru asikie vile watu wanaumia. Serikali kila siku inasema tutafanya. Kama sasa sisi wabunge tunasema wakati sasa ambao upo ni wa kufanya kazi kulinda watu wa Meru. Na hatutasikia story tena. Hatutasikia story tena. Tunataka tuambiwe serikali watafanya kazi ama hawatafanya kazi. We want to see action. Sasa kutuita mikutano, kutuita nini? Sisi hatuendi mikutano. Hatutaenda mikutano tena. And I hope the media captures that. We are not going for any security meetings. Tumekataa. Sisi wa Meru tumechoka. Na tumeinua mkono, na nimeinua mkono. Tumechoka na kusika watu. Tumechoka. Na mheshimiwa kama chama akiongea tia kwamba tumechoka, kama mpono mtawaburi ongea tumechoka, inasemekana kwamba sisi tuko against the government. We are not against the government. Tunasupport serikali ya Ruto. Lakini ukweli wa mambo lazima tuwe kwa meza. Eti ya kwamba wale ameweka katika mstari wa kwanza kuchunga mwananchi wamerelax. Kama sio Murkomen, kwa hiyo kitu huko tafadhali. Kanyanga nje. Mwingine isike hiyo kiti. Hawezi kusaidia watu wa Kenya. Na kuna mtu mwenye ameweka mkono yake atumalize kiuchumi. Kwa sababu sisi hatuibi. Kama kule North Rift wanaibiana wao kwa wao, wanajuana, wanajua historia ya kuibiana. Lakini sisi hatuya kukamata tumeiba kitu wa mtu. So we are just demanding from the government accountability for our property. Recovery of our stolen property. It's known. Imesemekana hizi ng'ombe zote tumeibua miaka kama 3 iliyopita iko pahali. NSS wanajua ng'ombe ziko wapi. Serikali inajua ng'ombe zenye tumeibua kila siku ziko wapi. Why are they not recovering them on our behalf? Tumevumilia ya kutosha. His Excellency the President pronounced himself in what is supposed to be done na ifanyiki. So tunasema kila mtu sasa abebe msalaba wake. Sisi tumechoka na hatuwezi endelea kusika watu wetu tena. Mpanga ya maitha ni kironda kithiritwe kigitura kari muno baria bakaraga miankene ya Meru na Isiolo onto butigirite mukururio jwa ururu bwa gutunywa ndethia na kinya uturo ikarikare arua na ndeneria utuku bwa gukira narua mabisa ba NPR bathatu bakiandikithwa guta uturo kumania na mpanga izi thirikari nionekete gwika mawira nenkabo na magita kwa magita atongeria bagi siasa bagitariria mibango ya gukinyithia muthia thene ezi kinya nyuma ya mikana mierekera na michemanio thina ezi nionekete kurumata mutundune thina ezi kathirari na nibangana bagata utoro kenda utethio boneka ninduranirite ripoti ije kwenda kuwa kambi ya tethia ni mawira nenkabo jaria atongeria bagi siasa bethiritwe bagikira ja kuthiria mpithukiro cia maitha iria igotiga ntomono bare bakaraga miankene ya Meru na Isiolo kiene ororo na kinyangurario cia gutura Rende ninko negotiate bora to makona ndege ya kuthilo ngairi eu tukanarua nikena ng'ombe cietu ciumba gucoka akaribante riji bamwene batigi bagitaraga sara inene nendethe ciao kuiwa na ekoro kinya kugwatwa kinya bange bare baringikite bonene wambene bone abitha bokaria ba NPR ara bainge batete utoro na bange kinya gotigwa bakioragia ngurario ithireti anto betu ni operation ira kendege wiyete kono atwaindi operation yeteka ora otwaindi operation kendege yeteka ora ibibio tomanto babonere ko cetha te operation no minya kubwethia ibito mabe yo toro anu tiba kuminya ba toro tebwo kethia askari babe to bakipa bunduki ka itachione no te mweka tiara tio manto yaro ng'ombe ikuoyo kuka ikelelete thanage ng'ombe uchi ikuoyo acio toro bwantu bathatu no toro bwantu bathatu ba omwani chairman o NPR ndene Meru County ai chairman o NPR wena arere kithagene owe kendeke wewe munene wa interior security kago tweka owe otiombo tethie Gembe North
Igembe North ganto bakworo wa kila siku. Kire ntionga ya ure wari minister wokaria Bwandene kagitene kamwe Professor Kindiki ari munini ongabana kagitene ka umutumantu ethinke na inyererie Ameru Meankene ne bakuthangika njarene cha maitha kutoka Tigania West, Tigania East, Igembe Central, Igembe North, Igembe South. Ni magana ni urongo antu betu. Kintu kiabiere waziri wa mama wameripiwa katika hii region. The 5 constituencies na hao maharamia ambao tunaita ni majirani zetu. Kitu cha tatu, Wameru wamepoteza mali yao, tumepoteza mifugo yetu. Kithure Kindiki nekire wira ni bwagutigira makarika ja ija kuthira buru. Ninataka nitangaze operation maalum ya kukabiliana na wezi wa ng'ombe ambao na wezi wa mifugo ambao wanatatiza watu katika sehemu hii ya Meru, sana sana Meru kaskazini. This area is now essentially a security operation area. Kagitene okau Kindiki ni akinyire ntere Chandumuru na kunenkanira abitha bokaria bandethia nebo NPR. Kire ndionga chionde athithite Meru rua minister wa Kagitene ka wokaria Bwandene newe Kipchumba Murkomen ainyeria ati ukaria bugeta na mbere gwikwa. Nitakalia hii kazi mpaka ikue sasa hii valley na hii sehemu yote hii pastoralist areas both hapa Eastern pale na huko Kerio Valley tuondoe mambo ya wizi wa ng'ombe kwa sababu tunataka nchi yetu isonge mbele. We are going to hire the more NPR vile mmetuambia ili zipe hiyo mwanya yenye iko hapa na tutatembea huko hiyo kona yote yenye na border Isiolo, tutahakikisha tumeenda pamoja tuhakikishe tumemaliza mambo ya insecurity. Atongeria bakumanteriji ire ugwati ne bwa mpitho kirone bethirito bagichumeria kutetera bo. Leo ukiamurisha mipaka yetu tukipata watu wanaitwa National Reserve Police Reservist, sisi tutakuwa chonjo. Tumepewa tayari idadi 84, hawayapata training, hawayapata silaha, tunaambiwa hakuna budget. Kulikia mwenzangu mambo ya usalama bila amesema hata mimi nitafurahi kwa sababu kila siku ananungunika. Tukikula chakula pale kantini hata hawezi kula. Wewe ng'ombe zimeenda, kondoo zimeenda, kila siku ni hayo. Kwa hivyo hata yake pata amani, hata mimi nitapata amani kwa sababu sasa ile mdomo unakula hata pua inanusa. Rais Ruto kiri ndiongewe ya mbere ya Meru augana ya kugitabura kumbikika ukaria gwikwa. Hapa kweli muko na shida ya ukosefu ya usalama. Si ni kweli? Hapa tuko na wizi ya ng'ombe, hapa tuko na ukora, watu wanauawa kiholela, mifugo inapotea. Na sio hapa peke yake. Sehemu nyingi ya Kenya, lakini mimi nataka niwahakikishie safari hii tayari kule North Rift mahali ndio walikuwa wajeuri sana, tumewakalia kuwakalia. Saa hizi mambo imeanza kubadilika. Na nimesema hata kama itabidi tutumie jeshi kuhakikisha kwamba mali ya wananchi iko salama, hapo niko tayari kufanya. Tugeta ruone abitha bange bokaria ba NPR ni batigibora gikiri o makarika jaja wamba Bwandethia. Kioria nere mpithukiro iji ikaro kinyamuthia na kuthiria ugwabwa aremi Bandethia. Mawira nejare jakaro kinyanira akaribatige gwita thara. Maureen Kinya, Wero TV. Kumania na ngono icho ithatu turikuria ni tagaria riri kuri batere kujukwa kenda kuthiria wamba Bwandethia na mpithukiro cha maitha. Ni tagaria riri kuri batere kujukwa kuthiria wamba Bwandethia na mpithukiro cha maitha. Haranira na botu kukurukira namba SMS 23578 23578 niyo namba yetu ya SMS amona Kinya mutandao wetu wa Facebook Wero TV na nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya mwanya ore tugwita na mbere. Nyuma ya ngabana mutumantu ithinkia kuorota wakili Baptista Mureki kurungamira rwangirwa ruji akari kumantere Chegembe Central ni bachumirite gukenera gitigiki bakiaria barikangeta akari babani bakathite Kanyaru na kuga ni akubatara buru gutongeria rwangiruru. Kinya akari bakiego Igembe South ni bagwetete Kanyaru ja muntu withirite ari na utethio bonene kiri mugongo muno ndiria ari mukaririgite waerekeria Bamajani. Dennis Mugendi katumenyithia.
Pare katurungamia tukieko the governor utuma twethingia onto bwa cabinet kana sisi bararombire kwithira etutarira number 1 kiri previous regime ure rari akawera tutombete kwithira tukiona leadership yange kuru kana mwana omwari lakini kiri thirikari ye ya governor mutuma itombete kwithira tukiona 2 dance irayomba kwithira etekeru thirikari ija maoni ja karintere ne yisi egembe jegie governor mutuma ntwithinkia kworota minister bawe baberu bare agaitaniria na bongoki ata appointed team based on coercion kana coercion kuthura kinya siasa kana orantu bathwana cia ithirikari iraro yaero ina interest yoro naombere ko challenge antu baingi sana ora antu bara expected bangania bakathurwa. Yesterday the appointment was based on meritocracy. It's not about position iloko ware kanambi the ine itatu tuna ma MCA very competent in this county na itokora ni ma MCA bombe kio kurutira ngwene nyabo batanite na governor wetu itokoromba batukulukirie waziri baba thuritwe twiyuthi tomwera we support him fully na tukenderea kumuwatera kangeta gicone kyo bunge kia Igembe Central na kinyabo bari na kuguru kunene kumani na ngabana mutuma kuthura Baptista Muriki Kanyaru ale minister wa Ruji onika ndina nkatho nyingi sana nonto bwa gabaneto mutuma ntwethingia kwa point mutuma Muriki Kanyaru esinsi wa Rui na itokuwiru sana nonto Muriki ni muntu wethere twakitanina ngwe nyingi sana kinyara ya director na kwa majani nete twakibwithi barabara cietu na Muriki nete kanya muntu rere na untu bwawe. Muriki ni muntu wethere twana experience yorimi mbere ni murimi number 1 wa majani na director ni murimi ng'ombe ni murimi obiekora ko araere muntu with experience ya untu bwara mwere na ke yotethia antu betu nikenda tumba kurima na ritete ngwe mbea na nite anekerete muntu kombo turitira ngwe na Muriki muntu komba kurutania ngwe na tongeria baba ange bekuo wora ngabana kwa ngwe yewe ni kuwatanithia antu na expectations yetu cia karitu witikia Muriki athani twe wisare Rui akaomba kututhithia thina cietu cia Rui kumenya Muriki inde muisi ya muritu ngwe na imuremi na imuntu wendete antu bonthe ni kumenya Muriki arekirwa awa aturitira ngwe na Rui tukanywa na nyonta ya Rui ikuthira no ntu bwa mbere ya batu na aranji ya wondi Rui rwa thurwa turabwitha cinyara mbe Rui rwa mbao ya muiyo irwa thukire tutarukunda ntu batura na nyonta nau kuorotwa kwawe ikuwiritie muno kinyari mba majani ja kiegoi bare bakwathia nombiti gukiri urimbu no tawiba kumwitikia kinya kanyene kau arairwo Karuji agatethia bunene Mbeto Julius Mukomo director kioi na Igembe Factories na ndembere nwa ndiradia kwa niaba ya director 42 bara Baptista Muriki arungamirite are munene wetu wa zone 7 twita na factory mwanja no factory there na directors batandatu na Muriki nwe munene wetu kwa hivyo inkwendo sokeria mutuma nkatho sana governor no ntuwa kuona Muriki aka si wa Rui na ntuwa Meru ankwendo bera bwende county yonde bwedire bweni mani na Muriki Mbwale ya Kanyaru atonyere ae chamanio factory na altere ngwe zaidi ethere mayani alende zaidi no nto barabara ko mbere bare akora lakini ae kuoya sekta we mayani ni itetie kwe bare nya bare ukura mayani thai kaba kura mayani bae sogera ciana bakianda no mbeta kurta mayani kuma ke 16 mbeta se mwari mwaka siende 25 no mbeta kurta bonus kuma ke 21 mwaka ya eta siringi 51 kwa hivyo kinyete kiwa anenke bwana mutuma bwana ngabana nito kumenya akandiliva Murungu ngucokeria nkatho nontu bokanya karatwete atunengera ngabana mukirio Murungu muntu utiufagua muntu uriku kana uriku ponthe na bananitie atina mundu nkibera atongoria betu ba Meru bamwatile uu Dennis Mugendi Wero TV Igembe County ya Meru.
Na kiriro arero turantukuya na ruare tugukuria ni tagaria riri kuribatere kujukua nikenda kuthiria wamba bwandithia na mpithukiro cia maitha ngetegera kiri SMS cia kumwanya mwanya iria ugwe withiritwe ugitutumira ni matoniki wa Kasingo Ndare wanaume wapewe bunduki wasaidiane na polisi ungearuga increase police post in those grazing areas kungono kuga halo kiki ni nyota kubwa from Antherone Market wamba bwandithia bukathira bora kethira bagaka itobe borisi myankene kuweka polisi wengi huko na wakiona hao maitha wanawaua wote kuongi kinyawe wethiritwe akiugo eta nambere na kwithoro kiaraniria na botu kukurukira namba ya SMS 23578 na kinyakiri mutandao jwetu jwa Facebook. Only good political will between two counties will solve nentwegara chenge kumantere chia chogoria thirikari itenguge yayo ni Peterson kuma Kathithi ungeni waruga Victor Betero kutoka stage kwa Njilu labda ufisadi ukome kwa viongozi wetu ndio Wameru wapate haki yao kwa sababu viongozi wetu wanahusika. Zaute maoni jakwa ni maoni jaugwe mutegeri itanambere na kwaranira na botu kukurukira namba SMS 23578 na kinya kiri mutandao jwetu ojwa Facebook na kinya mitandao wingi ugeta kuraja njokerete na nteto nkuruki. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwethie kugwethia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na 70 mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 nake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka ntire ya Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Hadi huku kwa mama makote hadi huku. Mahadai. Iko nini mzee? Si niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua. Eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. In Lumumba Estate, Jaribuni kuita hii matatu yetu tena mkebe mkebe. hustle is survival. When a love once lost, What is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Peleka takataka zako kwako. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. What? Yes, kila shilingi ina pande mbili na ni vivyo hivyo maishani. Hujafa hujaumbika. Muda mwingi mambo ambayo hatukuyapangia au kutarajia hutokea, nasi hatuna budi ila kutii na kuwajibika ipasavyo. Je, unajua una uwezo wa kujipanga mapema? Pure Insurance Agency inakupea insurance ya motor private insurance, motor commercial insurance, medical insurance, life insurance, money market, personal accident insurance, fire and burglary, marine insurance, contractors all risk,
travel insurance. You can also get a family medical cover for as low as 30,000 payable in 10 months. Terms and conditions apply. Tupigie simu kupitia 0106 114 380 or email at pureinsuranceagency@gmail.com. Pure Insurance Agency. We protect your today and secure your tomorrow. Kugwata ugeni oringi kirinteto chietu cha ruthemwe murungamiri aritingugi obisine bwa gavana Julius Mbijewe norete aritingugi ba county batiga itonye siasa nende baritira mirungugi. Mbijewe augete nande gavana Mutumani areketie kuthura minister bawe na kiagwetera ne MCA kubathoja na kwithwa akibakurukia na kagitene okau haugete Meru nethiritwe nande ikiora na onjorithia ne bambiritie kwiza Meru ontuburia ne bwa gukenera na kinya gwikumiria muthumurioki katumenyithie Tongerio wandiko obisine bwa gavana no Dr. Julius Mbijewe augite nandi kutina muritingo kindene kaunti Meru ubwiri konekana agitonyera manto jegi siasa kana konekania akithuka ngiongi indi morto jwao nikutigiriba gutangugi kutina kwenjanira marinya kwenda kwira our people who are working for the county staff that keep off mantuja politics balitire wananchi ngugi na issues chia government officer whether agituma message kana kona kulinga thimu kuthukia za government officers like yonekanite in the past mantu jau jakome mara moja so that you are as an officer of the government do the work in the office, do the work for the people of Meru kibali tairanguge utina mantu jegi siasa kana kuthukia ntobara bangi. My appeal ni kwa the government officers na to ensure to kulitanguge na twalitera Meru bubwega so even in our towns nara kwite tukuna changamoto ya Rukoi and there tuhakikishe and especially the Department of Environment move na rero sana when our towns are clean over and above other services that tukinenkera antoba Meru. Kuningana na Daktari Mbijewe augite nandi gavana ajukitie tagaria na kuthwa kithura minister bawe parabake twagitania na bungugi enda ugaki arakona kwenda kuthungutha ni antu kuandikani aritinguginde ne county Meru no ntumwankira nandi ndiwandikani itirethero igicokanirwa nkera antu ba Meru no bethe bena wetereri gavana akiendelea kubangania thirikari na aswa nontu mbere na county public service board ira andikana nontu ni ari kwingwa ni court lakini tukwirigira mantu ya court ya komba gwita bobwega tumbekwita twina board kena gavana omba kwithira akiuba kueja na twanya na ara turi tukai na bwega nontu even is in the process we ensure nyamarito ya cabinet ya komba gukinya ndene assembly kenda na wakinyande ni assembly bomba kwita bagikurukia marietwa na kenda ningi thirikari uba kwitheri functional in all the departments kenda ba kwenda service kiri antoba Meru akiwa kugiru kwawe ni kuona onjorithia na antu barabene igina bioguni pa kwambia choka ndene county Meru nikenda kuriterengori na thirikari akiwa gavana Mutuma mwankira nandi na bonete kathumba. In the last 2 weeks gavana nombita kusema na quite a number of investors baraba kwenda bana interest kulitangulia ndene ya Meru omba kusema ni a big team ya World Bank asema na big team ya core ila kilitangulia ndene ya towns chietu na kuomba kusi revitalize the markets at the same time na group ira ita floka ni onira igimantu ya ruji kwinaomba gututetheria kirimantu ya Boaus na new water projects is a team that we saying bombe kuwaka na members betu wa county assembly bakumenya wants na alaire and the areas and the ward administrators na tukwe call upon ngugi euriti ngugi ward administrator na member of the county assembly bakomba kuthambena wiyano kana ngwataniro andikenda gutigira county Meru nandi ikona nyambe shankuruki agwa gavana Mutuma nombite gwiteti na mbere kagiteka kuri ogoti na mweri jumwe akiuria kariba Meru batikire botu bina kanya gaka kuri ogoti bo biashara ciao kwenda nyo gucokeria gavana nkatho na nkira antu ba Meru bonde
ati gavana nara extendere kana narongerere kagita gakwenderea kurea mbeca cia rates na rents na licenses ouchia uma mwiso jura twikita kwira jwa mweri jwa 3 jwa kurukire jweta monka ntariki 8 mweri jwa 5 so naibwega sana kiri gavana nontu bwa kuona igita riu rari na changamoto ongongere igita riu kienda gutwika antu batikuba kutaberingwa penalty na bonkera mero betu kunde na ara pakuta batikuria rates na rents kana batirari bakurikia kuria na bombe kuthithia na mbui at least kana government yumba kuendelea kuran nondu tuthirite nyaku county ina changamoto nyingi mono chiegie mbesa twataka kedenes county revenue fund account. Muthuri Muriuki, Oro TV, Mutirijo Kangangi. Bamwe bakari kumantere chamarani bameneretie ikarikare kugirwa kwa mubunge Susan Ngugi kagita kandionga ya rais ntere chachuka karibabane bameneretie bonene asiasa baria banenkanirite mbecha kenda kwagirithia nthoni mutongeria uthuri na kura bakiuga yari mbiche nthuku muno mbere ya rais na nikionaniria gya kwaga kirira na kinya gukura gisiasa. Martin Mugambi naranirite nabo na gututumira riboti iji. Nyuma ya ndionga ya mutongoru wa mugongo ndagitari William Ruto ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ntugu ya njuma kiumia kithiru. Ndionga era mubunge Susan Ngugi wa Mwindu augirwe tauni ya Chuka. Sema tu neno moja hawa wananchi watafurahia. Kumania na ndeto ino cia mubunge Mwindu kugirwa bamwe bakari bagicigo mbunge kia marende bameneretie ikarikarire. Ku mutongoria wetu ura tudurite twe mama county akinyire augirirwa nikyo twarigirwe egwaga kwina atongoria bangi bejire nyumia atongoria betu bau badiurukaga kana na atia kwadire riu tu ni tururite muno no twende gucokerua atongoria betu batwire egwaga kwi atongoria bangi tudurite batibo bau badiurukaga itumenye bala barumbire kutumanja maire atumire mama county augirirwa na augirirwe ni mbiki ari na dina kana kabenda kuonia munini wa raisi atia twetete mutongoria wetu na gikeno ikinene muno atongoria ni bejire wega muno chogoria baria wega na bataugirwa bari Tharaka baugirwa bataugirwa ende bakuthiko kungi ni bathire baugirwa ninkurigwa muno kenda mutongoria wetu amba kugirwa au ni mbie na thina na atongoria babange kuringana na karibaba bariuga gwa mutongoria wonthe na bateri kwithirwa akinengerwa kanyaga kwibaria nonturiritie itaria mbere ya mubunge Mwindu kwithirwa akiugirwa kirindio ngea mutongoru wa mugongo tukethiria ati guntu kumwe ni ndwa inao please twena twana twatware na twena twana twatumboi ana neba metueke bakumenyerwa mwana wa mwale daino ndi muraka niyo mwana wa mwale ono ukathi kutokothi turiti tukethiria na bajiari nibo bakureta into muji kana tebua ari betu leu ne katogo condemn ontou wa agenda ona president yo munde akenda kurungama omde Susan wa Mwindu akenda kurungama kabati kurungama athuru athiuruke Kenya ngima akirombaga gite aitha Kenya bamunenkere kana barege lakini tekutweka ati nuntu gitege kia kugane akwenda kana ni akwenda kila kenge ona nikagwa ni kwenda nuntu ndi mtomoka ntweke bold ali tinda twena right mtomoka na right ya kurungama gite kio nda Kenya ngima bakiongera bariuga mubunge Mwindu augiritwe nontu bothi na mbere na nginya ukurubura thiete na mbere gukura gichia cha ndeni ya kaunti ino nkuria nontu atongoria bau ni bejire na batwarire na twegwa na micemanio yonde ya mara ni athire wega kou kungi kwathirwe ni kenda kuoneka giuntu kire kionekire women rep wetu akiugirirwa Susan Ngugi Mwindu ne mbia athire na mbere kana gatongoria bau bagukona bachukari kana kabali tofauti no ndogotiomba gutweka mutongoria no augirwe gutina antu aria kurumite kini na mwakwithire kwina mbara irungu ire gutuma mutongoria wetu wa Mwekulu athia antu athi kwaria akaugirwa ni Mwekulu tuonete na maendeleo muno na utwitira wira na gutethia antu ndine mbia tumba kulwa na utongoria bwa Mwekulu. Kiripotera Oro TV kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Martin Mugambi.
Kuma mwaka twetete nirio aritwa ba grade 9 baria mwaka jojo bakathomera kiri chukuru cha primary bagaitithwa nkathi na gutonya senior secondary kenda kuthio ntububu arungamiri ba machukuru ne betete na mbere kuthuranirwa uria bakagwata mbaru mutaratara jojo thirikari nkuruki nikite mutaratara jo gutigira machukuru za kurebwa na mathaga jaria za kwendeka kenda kuthia kithomo kiri aritwa muthurumuri ukio ringi katuminyithie na ndari mwanene bacukuru cia sekondari ibombite kwijamwe na kwambia kwamukira maritano ira baketho bageterana baria be grade 9 na mwaka twitite baketho betete grade 10 ire kumenyekana senior secondary school iri njira imwe ekwakithia mbango jumweru njwa kithomo njwa kumenyekana CBC twithite gintu kiritawa kuritanwa kana gichunku retooling kuongera kaume kakuumba kuitania na mantu ja CBE tukuita curriculum based education competence based education na ndia tukuritanwa uria tukabetera baba bejite grade 10 baumite grade 9 yaira tuga neo iri ruterene rwa primary ya junior secondary lakini urikane keri domicile keri primary i junior secondary ga thirikari ironere turitane kenda tumenya wetera anaba beyete next year 2026 na ibo ya baramwire bambiririe na batwe lakini tukuria thirikari still trainere arimo nonto bakethira bae bakirita ngwenene ku implement manto ya na bato trainere arimo pa sub county to bato trainere arimo bonde pa county bare amwe bato trainere pa sub county nikenda arimo bonde bombo kinyelwa imanto ya mega akiuga thirikari ni kuthirunga cukuru cia secondary nikenda kuona uria arito baba bagetho bakiamukirwa na kithomo kiria gikubatara cukuru na kwenda kumenya kethira cukuru kwinto bingi kwenda kwina cukuru ile kwa sciences na social sciences alone kwa STEM and social sciences kuchiko ya sports na social sciences kuchiko ya STEM na arts and games so the school ilitaniria kulingana na assessment na facility ile na kulingana na system ile thirikari uset tukiwa twakinya grade 10 ngwachwana bauba kethira by na smooth running ya cukuru non to facility no ikuya just ya burabarari grade 9 kuraka wiras na iras viudha hii they are complete in junior secondary equally they are prepared probably in the next 2-3 months to start construction of facilities that are lacking na senior secondary. For example, school in a lab for sciences and STEM, they will need just a little support. Now, I decided the chair again, thirikari ni kwa assess chukuru in a lab kenda chia wa lab kenda chumba okari STEM kwa dhani itioyete baadhi ya STEM. Na nandiko lingana na rimbo baba na tiketunjo kia 60 karito baba baketho bakijuke kithomo kia mathabu kijunju kia 15 kithwe mantu ya michetho na ntubabe na biewa kijunju kia 45 kithwe kijuke ithomo bibingi ikaganwa 60% ni rwa sciences na mathematics nio iwi kujukia 60%. Yes, science, technology, engineering na mathematics nio iwi kujukia 60%. Kenda yu ingi na chuiga anua 2% tutungi mwanga 15% ile tugerene sports na arts. Ri niro ikinya ria mbere ya gwetera de kuibanga gwetera senior class kia mbere ya senior secondary. Iro ikinya ria mbere tuambiritie na principals kenda bomba kuiroba tayari kenda arimo bo bangi bakija kuritanwa principals bakumenya imbi ejete kumania na muritanire jura tubiri kuritana senior secondary. Thurumrioki Waru TV mutrijwa Kangangi. Ngeta na mbere na gukuthomera maoni kumania na itagaria ririku ribatere kujukwa kenda kuthiria wamba bwandithia na mpithukiro cha maitha Kimathi wa Thirindi njoo ni serikali kuu na ya kaunti iunganishe barabara ichimbwe ya mipakani na askari waweze kuongezwa na kukue na ndege na pia vifaru hata jeshi pia kuibiwa na watu wasio na ndege ni aibu kubwa kwa serikali
ni Kimathi wa Bari kumantere chanjoune ungi no ariuga mbitagwa Medula kuma Muthara tigani ya thirikari nethirwe iri na ndege ng'ombe chai wa ndege ikethirwa igitumirwa iguru na ng'ombe igachokwa. Ungi no ariuga he ng'ombe ni kama Igembe ni kama sio Kenya, ingekuwa ni Baringo ni jeshi ingetumwa, lakini kama Meru wanatunaendelea tu kuuawa mpaka 2027. Mimi ni Jose. Jau ni maoni jaku mwanya jare ugwe mutegeri withiritwe ugitutumira ugoro bwana rona nontu bwa kagita jamweja maoni jaku jange tukithoma kirinteto cheto iriringatirite cha 3:30 itana mbere na gukenera mibango ndeni ya Weru TV mbita Maureen Kinya mona ndio Tom Mathithio ni Maureen Kirini.